Yafu woko makandi. Wabua tu te fe yon tu peshi pesa ma ego Joe, pe ale kala ma fi sai pasa. Wabua tu gabi gibot pesa potia. Wansa ni fu de sama staki. Oh, so wansa ni opa nyakone. Ale kala ma fi meke na la peshi ki social media ala peshi. Ala de peshi pe de sama die sukude de na social media. Shakarima, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, personne ne croira. La Guyane, la Guyane, tu viens voir ça, écoute ça. La Guyane, on trouve de tout. Y a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Tu crois? Ina ilona la solamo lecha wata bakide akato fu witu media service pigitaki ya bi photocopy fu meke ala so tu photocopy de wami wan meke impression wan bay tem fu go se kay pampela sani ya bo pampela fi IPT agandi wan pon sam tapo fa IPT mo carte visite wan meke I flyer wan meke I to kayta wan meke I fula ni kayta wan meke we meke ngila we poingi gaw ye gwa fe se ko ade ku ina ida fi chasa point tapo witu media katona monde fu tenke feda ai chonga fu komiti twal franga gaw de na yobo bakada yo Alamani du sanja poi mana du sanja poi waka Tibe sado mende ya teke sado ya boy ya do fikam na do baka No da fiya maken mi fika ifya poi sa fika ifya poi dada Ainke fade gan wambe du sanja so ya so du sanja so ibaka Biginja begi ma eri media service pikitaki ya iboko demo anga banka ita tono first day meke janga ifanshi pampela isa na passport loko meke ikaita gauga fidu piki sali tampulanga sefi ya wakchilanga sefi iko aichuanga afu topo negyu igwanga ikatanga alai bankle kana kaba ya bi kaita ya bi rib ayana figo du swadi isapoti money na pe no na pe sefi yelai money igoba isanya wenki efuna commande isani na peiwani wele tu media service pikitaki amoso bukaita ya ufele komeke ikaita fidu piki sanyo Kadumye kai fudo Bika mama tegi mi miam sukwa gi fudo Nela sibi bimbo Bika natsu takanga sagado gimyodo Moni fume katanga tumi Nusani Lutu media service pikitaki de selu wanyu kaita wan bank kaita isa du ala sanyange isa pumo nyange isa bai sanyange aga kaita sama sa sene moni giu isa kishi wo ko munyani alla moni sa kishange bikaya muwa rip field isa wo ko ye efi yefu nikel nga pesa na tusande committee kona aine kaita de kai to no first ye gwa lutu media ye baya kaita na efi wani na isefe go active na yosu efi ya active to lutu media service tagidaki e dollar sandegi de yepi active futeke bigi wo ko kaita atanga sefi Bon pichi pampila ye komiti ufuna sana pampila ifanshi pampila ala sotu pampila diabi ni wo kwange ye active isangi we seka isangi komiti wi ya ichamoni na ala no ateko ugi bayo kwange ye komiti wilutu media service ye gidiala la moni na ye baya kupo na ye poche ngwaini akaita fikaba na ye bigi bai sanya wenkenge aletika ko kaita risa go pa bak mayaso gauga wa isani ala sani sanange isa commande sanyange isa pai sanyange inafu abi chaipi sansevi ya bi wo pampila wisha sana pampila su sotu pampila yabi na iko wo kwanga iwe seka ngiu Imekela imoiti upombo draifi dola sai mudu kusama mkubai de sanfi made sama naiko sapasa myotaigi sapasa sama sabi kusama musabiu imu meke communication imu dena PDP shipede sama defu de mshitaki yeseli mo isani ya bimo isani ye duwansani de sama musabi wilutu media de aso fu yepi ufudu ala de sande ala sai wani aini communication wilutu media emekegi meke flyer wa meke spot fi wani kwa live tu kota kaba abite fi isa kontu du ala de sandegi Naboko ede mo wilutu media de asofu chayu shiki fute ala de sanfi de sele fu chakaba fu sama sabya sanfi de edu nakibimo
community will to be jafu wo koma kandi wagwa tu te fe yo to pe shi pesa ma go joe be ale kala ma fi sai pasa wagwa tu gabi gibot pesa potia wansa ni fu de sama staki oh so wansa ni opa nya kone ale kala ma fi we meke na la peji ki social media ala peji ala de peji pe de sama die sukude de na social media. La Guyane en trouve de tout. Y'a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Tu crois que tu poisson, tu vas en Paris pour quand tu pars de Cayenne, fais un petit tour à Kourou. Tu verras que chez moi c'est du vrai lourd. C'est le Rose City, c'est Mofaya. Y'a de tout, Fom Kebi Bonda, Slanky, Flexi et sympa. Et c'est beaucoup, regardez pour nos baba, regardez pour nos lala, regardez pour nos sisters. Nos canitas, nous c'est des real hustlers. Et nous, God bless fire every day. Moi j'ai siroté la musique à play. La Guyane, Jaja protect you every day. So long, Jaja protect you every day. Happy music, pick up yourself. La Guyane, oh que j'aime chez moi. La Guyane, Wande Miogonda. La Guyane, personne ne croira. La Guyane, yeah. Oh la Guyane, I feel through you, no one. We see pete yetan, we show fire where you the full like Guyane. No one, yegien wanta in them party, na den so long lady. Them Guyanese, boy them flexi. The way them moi panky, and I show us how to seketi. They kai jaini them party, o te de harpet, o you want head, so la umang, pick up the sana umang, let's see peki de umang. Oh que j'aime chez moi, personne ne croira. Atapu, Aladdin, Lobu Anfu, programa Uma Futama, today me abi wan lobu sisanga mia sisa Nadia and great for confirm. Atapu de lobi wan fu welu to media mi breiti fu de na uminde tide bakadina aine a programa Uma Futama mi de yanga wa lobi sisa de kai sisa Nadia diwo leli sabi tide mofawe aine apisi fu asiko se sa stukagi o leli fu sabien aine de wo kosa be dukaba anga sa idwete en sa idenki fu du gomo fawe. Alitika ko kajja isa boko amba mayaso kauka wa isani ala sani isa nange isa komone sanyange isa paisa nyange inafu abi chaipi sansevi ya biwa pampila wisha sana pampila swish so pampila yabi leiko wo kwa ngai seka ngiu ta imekela imoiti opombo drive wala sai mudu kusama mkubaide sanfi made sama naiko sapasa myotaigi sapasa sama sabi kusama musabiu imu meke communication imu dena PDP shi pede sama defu dem shitaki yeseli mo isani ya mo isani ye duwansani de sama musabi wili to media de aso fu ye pi ufudu ala de samedi ala sayuwani aini communication wili to media elekegi meke flyer wa meke spot fi wani kwa live to kota kaba abite fi isa kontu du ala de samedi nabo ko ede mo wili to media de aso fu chayu shiki fu te ala de samedi de sele fu chakaba fu sama sabya samedi edu nakibi mo
community to media fu ko makandi wabu atu te fe yo tu peshi pesa mai go joe pe ala kala ma fisa ipasa wabu atu gabi gibot pesa potia wansa ni fu de sama staki oh so wansa ni opa nya kone ale kala ma fi we meke na la peshi ki social media ala peshi ala de peshi pe de sama die sukude de na social media Shagarima la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, personne ne croira. La grillade, la grillade. Tu viens voir ça, écoute ça. La Guyane, on trouve de tout. Y a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Tu crois? ina ilona ala solamo lecha wata bakide akato fu witu media service pikita ki ya bi photocopy fu meke ala so tu photocopy de wa me wan meke impression wan bay tem fu go se kay pampela sani ya bo pampela fi IPT agandi wan podi san tapo fa IPT mo carte de visite wan meke I flyer wan meke I to kay tay wan meke I fula ni kay tay wan meke we meke ngila we poingi gaw gaw Atapui lobby alikiman angalukuman fu wilutu media mi breiti fu ja umindi tide bakadina en mi de anga wa lobby sisa de kai sisa nadia tide netu leli fu sabien aini apisifu asiko sago leli fu sabien aini apisifu de woko jaidu jabe dukaba anga jaidu no anga denja idenki fudu aini de yali jekoyaso atapu sisa nadia fai gwangai atapu Geraldina igo moi mi de moi bakanayaso mi fi bum mi breiti fu de anga itire bakadina oktu mi giwa shuti atapu na la de alikiman de wanje fu stabu shikone tongo fuwi mi breiti fu okasi di ufendeti de fu leli sabiu aini afosipe si sami wanya kishiu les tiens que fademba ka ataki on va pas déroger à la règle a sevi fragdiwa kishala dentawan adeo kishiaso gomo fawe dati wantaki aini afosipe shi mi wani fu yun nke sisanadia ya gimiu denki yu pa kiseli yu fisi fu sangi na wan kankambush konde manenge son awamoi frakie mi denki ye so fu réponse ya so kaba opi mi she mi gwanya fanshe komoto ma me meke moiti fole na ajuka ye da mi denki ye fu piki akaba fa frak na ape ma samidati sataki wan kankambu shikonde pikin wan kankambu shikonde man ofu wan oman déjà wan sama je meke moiti anyalibi jemeke moiti nataki ye yo bomo ala sama magimi wansama jemeke moiti fugwanga feshi anaishido na moda akaba ofa na igo meke moiti fu wini deibele awanta kufashi ma meke moiti ala dei fu chai wambele kwa usu fu leshipeki en famille en funagi konde polini dati gimi ainu washato fashi awan kankan bush konde man wan kankan bush konde o mapiki do shida idati imokisa umanga mankona wandacha wan special fashi fu piken tu ye shitaki noiti wan frake konda ala we pikena ase fifashi ala unaisha sani ase fifashi en mi lobby fa mexing amoin chamoin san woleli fiete na taki sisanadia tide usabiu en tout cas foshi ukoya so mianga yu utaki mileli sabiu aini wan pishikaba da misabitaki tidedei yewoko awampeshi mofawe yabio metata projet ma foshu godo na pishina ape da wan sabi sayus tukagi ainya tu fumutaki king ana pemi stop shiko changano
dans un master en économie du développement durable. À ce moment-là, tu as un master pe yemeke économie, mais il y a la économie di yemeke na pe ko taki boa konde kon chai mashka pe kon yemeke moiti fu lespeki a nature. Datu antaki if na wan mashka pe yo opo inau go fabrique sani tumishi joko de wan problem bakagi agon tapu de libia so bikaweshi omo we gwanga feshitaki agon tapu saimo ati o mesanye ko pasa peche sungu de na san 2000 ligi changa kaba fumu château imu giwe te wan fachete boko ingiu mo finete saide wa master na usan o meali mustuka imugwa universiteit pe dache fende peshi. Ok. a frak fi de moi. A master ko takina fi ali. Bika foshi do na master da mofu sama de sabita ki godo bac. Yo gwa lycée, mi gwa lycée lecha sola ya so mi gwa lycée na Bertin Juminaire, mi meke wan bac STG. Baka dati na so mi kon fene mi bac ni mi go na université na Cayenne. Di mi gwa université Cayenne mi meke wan licence dati wan foshi diplôme foshi do na master. Ye teke yu di yali. Mi meke wan licence de bekai tenke no de kai était administration économique et sociale. To antaki sa wo kwa ni bureau de administratif pichi. Isa wo ko na économie pichi oktu opo mashkape fustanding forma konde dai na économie pichi and so dimi kaba pe foshi ne mi go na master da alanga ala na fi ali a été ke fido na a master niveau na pe de ce mia saifu mi piki ala saido ani ma bika anala samasa sawanta ki asana pete kayenso da wasabi fu na lycée meke dati ne stop fu na université ti meke ne isa ni kada ala buskonde nai fustan ashiko sani ase fi fashi na bi buskonde samadi na sana man e ali ki uya da kande de kaya ase fi ne makande na ase fi yali ai meke na ase fu janda da de fano du fu pochen kwa kingi de fu ala umu fustan ase fi sani so mo fawe miwani fu sabi efu ashiko di stukagi asande ne ibe abia angi system di ibe de monyo ni taki a rectende be hari kabai funa di i bigingo ye shitaki mimo mi fitaki mi abi capacité fu gona recte ane ilongo na anda bikama ke mi aso mi longia mathématique wado na wan bac littéraire meke bakami go stuka weiti dati na dati mbe wan stuka gima a littérature de nasa ndembe wan meke ma mathématique lo ambaka da igimenda se fi de fadi don we a pashi fumi mi se fikataki dimi bigi mi abe sa process taki aswabi okaba mi abe sa process taki aswabi okaba ma ala yu mi be de wansama mi a lobby de na wankodo sa namoda akaba system piki da mi sabi taki mi lobby sani di de baka taki challenge sabi mi na lobby sani ya lobby bunko pusani ya bi fano du fusani je costu ifu investir bun fasha non seulement mi a lobby asani bunko putumishi ma no mi a lobby dia wankodo pe shina mo jenda akaba mi de ki se fiti de famille de ati de na san de chai mi kodo ya so bika anga la famille dia wan woko kaba mi woko na gilanti tu ma mi de du tata sanya wanse bika mi abi gimi mi abi fu sanya ni mi bi sado gado agi wan kodo ta gi da yo kwa denta pu bika ya mu fika den sandi dona pego be bueno aswade a wo tu fugado etaki agi wa igobele yage na umekembu acho wele ayu da yo kwa ngadendu fu aswade des da de mai kemia so nafugafa mami saptaki mi amanshu dona wankodo sanna moda kaba mi ofuka ishi dana so dimi ko takidi de mo picking abaka langa baka temfo shine de ko gimi atol de sama fumi da dimi go na master économie ne watanto fum pikim taki o be sataki asoyi bi odu bika seste di be de picking da te ma be gi money da ibe sabi fafu
kibi amoni de te da obe kwa kishi amoni de baka ibe safafu wo kwa amoni piki atene toli de mi asabien ishi mada no da nya ashiko toli fumi di mi gona bak na apeka ba abe STG dus ape ibe kashi differenti sani ishi abe de takenke kande na ashiko na moyo leli da kaba of kande yo tonda ta da anataki ye de sande no buye de niveau do no na nanga adenki na ape ma me bodo taki ibe abi kans fushi omenta ta sani ishi da ape abe bungimi ishi bikada permeti ifu opoya ifu teshiluku sambe omo bungi so bakatendi mido na yufu gona licence tu associé fi mi abe wani fikana wankodo sani tu bikambe mbe fenem se fi frei fu toucher pikiso l'anti-weighty bikanya administration économique et sociale abela de sanape toucher pikiso comptabilité toucher pikiso économie pikiso gestion ala de sanape tena akaba foshine mi okodo na économie fa développement durable bikasa ede mi lobby a nature mais ça fa famille na bushi konde sama mi lobby a nature mi lobby te de sama ele speki agonta pour diweta yaso na take na fudinye ma mi otaki wansani kanya na opasa bungi de jukasa ma mi otaki bikai kwami mi naifu stan gimiye mi naifu stan te wansama yawakaga na da ito we sana ganda awansandi mi naifu stan bikana paye tang kande giso wan kanya wa modo mi lance wan pic de sanda de finge shitong ma now mutai usefi asana pe amobete ila ya tanya dotibaki abomete ila ya dotibaki ofi pochani wagi ni da ichaengwe dus gimi na pia ibigin kaba fule speki a agonta pour die tang so that isa libi freya eni sabi bika gimi ay mo gimi fumi wakagwa ambushi peshi da mi problem da la sande kinki sabi dus fumi pikina question fi ipiki mi moi mi ye kabana pishi de da ifum fustaibun da madi kaba shiko na kaeni imekia master fucha kaba ofi iwata konde gostuka gomofa we ofun na kaeni wawan akaeni meke saiden ki pasa mi bio guata konde dimi kaba dimi finja back ala de matibe gwe da ise sabia yuna peda ala sama yoni gwa aga konde exactement ma baka dati mi kolukwen mi luku mi situasi en mi konfe le pikiso entaki sabisan mi akomo to inu famille pembe gwenti gwa fawe isabi da mi goya luku e famu de taki mi gwe mo fawe bakate da mi gwe fawe ma mi gwa kaen luku da so mi ko gona kaen ma baka dati mi kabala mi shikona apeto. Ma te taki iluku isituasi est-ce que aini agodi gona shiko kande i famille abia bien so bon a financier abetanga gifu fenja moni na yo isto fashi fu betaki fi be mukongwe sofa we na densande iluku taki a wamo gan kostu yo potigiden imanga ida meke ifita ki be ofika ka eniso bika anataki atende manga mi pabe pina bika fatende libi da de mi ashitaki de be pina wa be pina ala de ube nya ube we mo ko di ko je se ube we mada ashiko fatende na wahita kostu ishi ana desama nke miaso na bourse anga bourse ou meke mo iti futenke o kabashiko de se fi paro ikishi bourse kabada iksabi kabataki a deni de wandi ya niveau fu dendi janga go to support exactement ishi da la desana pe yenke piki ya bi fukoteke den fuluku fayodu fa sanyamu amu hebigi to mishi bika ade wan fu de kozie ade wan fu de insani di meke fu piki komo to ashikoto fu ime pa kisei à l'est di muleli plus il me pas qui sei fayo paya osu fayo nyang fucha munkaba ade wantanga sani isabi en desande mi godo dentu ma mi feneta ki efu mi be gwe fawe ape alibi be mo kandia modi mo kostu be de dabe mo force limi
na tu taki ale chen ke faye taki de fa a gomo fa we bikate yo dia ta konde anda ya imabi san weli koshi ko weli koshi imu faya uswa na tenfu ko weli ya so na bi de sande na bi de no tu de je na bi de na lecha ya na se fi modeli di begweti weli ahi yali ne ye weli papa ewe ye weli nche da abolo ifi wani se ifi ma fugomo fa we en dehors fu saitakia so est-ce que a Abissani di obstacle di mitina na inya parcours fi ou di be guashiko est-ce que sani dena pe di hinder you aine afashifa a parcours fi making gomo fa we mi bodul taki kande ça a des difficultés di miti aine a période scolaire fi so fi man poti denta wa pashi enke fade alikia so take fude wan gomeke ase fi shikodi meke sa den sandi de mu for wakti. Okay, and fosi mi go aba pishi take fude wan meke ase fi shikodi meke da mi wani deja chaye kona mi enke bushikonde pikin isabi bika mi mama be tongo na fanshi isabi da gimi awan fude mo barangere isani di umu take en compte de baka itaki umu horire ikana angeng bika ikomoto ani wa osu imana itaki fanshi idana itaki fanshi and mi de tuwe da pikin fa mi da mi bala ja osu da na mi foshe opado da moga waja pe fuye pimi fule litaki afanshi fudu desan nape da wan fuden foshi punt di mishi bika mi bigish ko na patutu mi ma piki mi taki mi gwash ko lati ma mi bigish ko na patu okay da bakate mi do solang da di mi do solang wan fude foshi frein abedia afanshi atal futaki bika da ya bigina be aba fu bigile litaking plus y entourage na itaking okay dati be de wan fu de foshu an di be hebi ma mi abi abitobi dambe e kandi ego eleli emeke moiti fu mi sef bika mi shtaki mi abe de wan sama di be e boko shiko gau a wishi de be la fu mi be toto fu tenke mi meke moiti tenke tide wishi tide de ikande yoshimi mi dena o radio wili to taki ma fetina ikaba solanga yeli bi fetina ikaba yeleliete wa ikaba leli okay dati be ja fo shuam ana du fatwe do wandi betanga gimi autant que bushi konde pikitu dimi komoto kodo na akolo lufu mi bubaya bikaushi c'est faire photo dimi sene kongi fami baka ibe kine mi moi couleur okay na tuku samaga pa ise mi se viche a moi baka couleur fu mi dati be de wan fu de grand frein dimi kondo bika mi begwa fu de shiko mi aukaine bika ya sabi no mi avan stigmatiser da mi begwa fu de shiko pe fu tana shibede de poite de tata sama duwaga de libia da so abede wan problem gimi hide ta sanya bede fu takimo ke mi baka couleur da so mi bede mi kataketa ki mi bede victime fu racisme da racisme na pe da me ketaki deta piking e potia wanse ishi de na iwani mokisanga yi fudina bia sefi chlorine ke de ishi dadati de tusan nape bede de tusan di be wo ko tanga mi fustan ma mi abe fika msefi anga la fam be fi ini sefu mi be fi yen ma mi abe oso itaki mi fi yen vikimi mi abe oso itaki mi fi yen da de tout point de autant que bushi konde pikin be de kim na la sama o de gibi ka faide ya ba kan kemi ishi na la sama o de gibi madacha be mi experience na to mi cha problème na pe apishi fa a kololu problème na so de tout ina so yu de na be ina te den shiu na itai giden takimi na bushi konde sama da so men fu de na isabi da be ina isa fondri se fi dans la masse se fi no tanga ni fustan tenta kitanga ni fustan a sama di nke faye taki de janga se fi ba kadungu kololu ya
anawani de nenge sabi den tana shi de satake na bushkonde sama mobe chape Afrika mafuta ke na bushkonde mi sabi sama di pe nenge fucho kaba universite ita meke de sabi sama ne dus mami dati ala teiti be tai giden takimina bushkonde sama me ga santin komoto na sande be jombo de tako de modeli ai komoto ga santi kondo chawa universite ita amude wan fierté gifu takisama ai ma nala wi edekasani ase fifashi a toli diwe gia so ai wekyo mensanya ni mite di mwani chai ko mamevika ya non chai ko no ya bia émission ti de na yumu OK merci beaucoup Daisha asandi takinape da fule ishi te do wan leshi mbeko ya so bala flexible jombo taki metaki juka pe la flexible jombo taki metaki juka mi se fiko dae jombo because I de fu pe shi pe miego le chagu yani ape ode asola ya oda mina afika te funa taki mitaki chakaba mina afika de dae mi a créole mi a baka créole sana ta sama de kai mi Haiti Haiti se fie shi mi ajitaki mina Haiti da mi se fie do awo ko futaki oh non mina mi anga uya ya ode isabi amu de wan shen Bika efia sa pay como to der sa pay ego. Kweti. Ana de wan shengimi. Anga fierté c'est metaki oh mi aboshi konde da faut rebondir et il faut aiguanyete ma faut rebondir et il faut da mi a chef d'entreprise tout. Da entreprise so mi kane bon fou ça m'a dit le comité de ça bien. Non ou be me que déco t'inquiète de ade un modèle nape ma existé déco location de matériel événementiel et tout ça. Dana higu yanbe na weko kan santi kaeni ala de PHP mada sai denke passa cho gwa kaeni ofu gwa ku cho kabameke wa événement dano de sema kwa kshupe ukomoto acho takia sola waju kasama dadi takino so wasanya po ikomoto fu so wanashi dati wantaki de ondoskati wi de ondoskatu afu dati de meke de so tutoli aso mi lobi den bikam sataki kane wan yonku samashi do wan peshi bien fano udu fu yen taki na meke samashi wan fashi yabisanya ni fu chai kwanga feshi aswade da destrei di mi chapashi de na parcours fiuna shikona pe ça descend de chai kwai ni uda tu antaki est-ce que à un niveau de motivation, un niveau de à développer un mindset à un fachili bedenki quand il y a bio dia samadi de il y a be passa inde sana pe faisha sani mi denki taki an somelango wali bisama meke kona gonta puya da la de sanja i passa sense picking et c'est quand il faut pia ego asomie denki ya imiti sani par hasard an efu mi abe miti de sana pe quand me abi odia samadi mdetide bika abi momenti pe de sana pe bo komi pe kande mi be sa teke la parole un moment donné chembe kishim sote mi abe ma teke wa mi abe ma oser takia en public et que fam kona sanya suti de noiti mi abe okon bika ya na samadi mugwape ina be a couleur di mugwape de l'usurpateur fade takia sane aya afanshi datu antaki eshenke ya warti fu jape matrowel kanja ini sabi kele taki asanya mi poido mabika libisa maso ifinga yutaki ya poidwen da ino ye kofele bika libisa mafeshi ogotaki da ifa libisa ma se disqualifier kabane ifu sta nyatanga da ya umagodwen mada afrak fi de da be meke mi wo kwa mi fusta ni mi boko bumbu fasha ni mi de ni mi membe ete wande mi bem teke la parole a yutende mi dia université dam bem teke la parole mi go présenter un sujet di mi opone mi bigiye foiti di shidati ya sabi no de sani fu siffler de sana pe fu boko yu pe mi do fu mi eshinape na pe mi obigito mi a guerrière to na pe mi obigidia o madi mi detide asu take na sa etaki sa eden ayedenki sani anami ai pense limitant de ataki ide frei bueno ide frei fujanga edenki mami se ide frei fujanga mdeki so mi koleli futapu mi eshi negatif orto
temi abi wansani fudu misa taki abun misa make mistake ma ifu misa taki o wasa yana mi wani fudu ana wishi sa ipasa shiki se anga se mi ego doing amoi en na swa mude bika demba ka wansanye taki yaman tapu den fo fu de fe ya ye de tapu ya ma isa tapu den fu de meke de sha ye de tapu en mi den kitaki na wan bon fashi fu shisani bika you limitation you satu denki ya mu finje nkwan tapu denki satu na yandai mole nyo janga den fu mi pete gadu gimi fu mlanga do fu denki godes na waya mpashi exactement wanga anda fu mbeta kisotaki waya pashi dente kwa be meka walo taku boto na zikivine waya pashi dente ko isha boto ya usugi gwani de tabi kisa mafumi wa mandimi ndia fugia pishi tolide bika umu de mu waya pashi ego teke wini aswade we go mo fa we de lobby wa me bigi piki utaki fanafu no da wo bigi open ten gi fu bel kon samadi wan bel containers mianga sisanadia etaki go mo fa we so da wogwainya pishifu a parcours professionnel a annonce du meketide a flyer du meketide wetaki aba wampisi wo kodiedu paye leli sama fu warder den CFI paye leli sama fu abi bibi a den CFI exactement fa you kona sande mie chenke na wan le chenke wan pon mie gi no abikada beina afashi fa utaki ya sami e pasani ada beina na afa kishi fai kon garden ki fu wanya wo ko ni de CFI again ke ye that one taki asani e de ule na ye is to fashi exactement mi den kitaki fuyumu do na wan punta ke yasande wansanje ya titanga na bika soit you vivre soit ko sube sa ma fi vivre na soit kande imeke kwangen tu ma ekefa itaki na peda ipiki kaba fu ala den pashi pe mi passa a hi parcours scolaire for mi c'est fia nyawo kope da mishtaki abede wan tanga feti bika alla de niveau dambia bi fumiti de so tu sanapi di beka meketaki minabi fotoro am sefi mo ishi sefi anya ala daily bi anataki ye na bika mi go na heshiko bika mi bego suku ko falikisani mo kane pe shimeke mi meeting anya ala daily bi aso tu sefi anya famille du de nape aka bigileti nape oluku ambaka ibaka oluku ataku ala de sandegi wan pikinenge fostan fral komoto kande fu wan sama of kan komoto fu wan famille fin ay bigi wo kwa nye sefi kaba ena sanna pe kameketa ki wan pikidi bi oton data di be koni da ishita matama ay kondon ki ay don na fukotiu mi bele ishi wan bukuso ataki wan piki meisho abe shingi da ala techa ishingi da maipu kashige o miede nyami asten fiya iweli miede apiki mbi abia talenti de fu shinga shingi o baka tendi a koma shingi mo 5 kishente a ko ani gona shingi sammo isata ki adiago meke psychanalyse shiri obe stuka wansanye shiri sa mo pi amianga ebede na les obede wan formation na ape nena ape a psychanalyse ko ondek taki na bali jamma be bali meke anoma développer a talenti fengo mo fawe didn't toucher du doigt à sani di meke a be a blocage direct a tonga shingi umanto de le chenke faye takia a picking na picking wawa imang yu umang yumati yushisa noiti no fingi negatif wo to gone no projeter noiti negatif gone tapu bikaden sande woko a wortu e woko take asama na e woko take you na fu soso gadu taki a maktifu libianga de jainya wo tout à fait je komoto ai mo fi aswade en mi go mo fa we sefi tu chia passa sote da isha sama na psefi e dai esefi etai gen sefi taku wortu ai bi biente dai sefi o ishwan dom o ishwan taku mitaku o hatanga baka fumiaso we asandi etakinape ne konton awar heitfi atu na swade ishi dana asanda pe mi fustain mi egilibi takim bia bi fu fetcheng
fumbe mumang abi bibi a enim sefi abi fotoro a enim sefi mano dimi fechen kaba da mi konshitaki awan problem oktu gi omenta sama gi ubu shikonde sama tu bika bushikonde sama a wan ye fende gafa pikie a wan sefi te jo polo wa ishwanta kuita kuma polo de polo justement Apollo de polo maja sabitaki a piking na ifus tang taki Apollo de polo bika giden tawa itaki o afumo famu kisha piking ma wala mofo kishen kada sandi etaki de na wambusani en fait fawele ishiden beaucoup we fustamba parle de sani we ye gan spécialiste a nya pichifu fa sani fa alibi fi wi se fikan te ikene fa de fa wani amofu wortu fi yaso te itaki kwado ya aini ayeye peixe wansanye fende peixe wansanye fende peixe funa negatif itaki go na negatif di itaki fende peixe e funa bun itaki na bun ofende peixe atu taki abun tanga fu fende abun emo tekete fu ko ma augi faishi itaki ado ifanga in langate dus alibi fi di elibi no ya so mbi bitaki na sai betaki ngai mo fa fishanda ne kwa ya no sai betaki sai paki sei di elibi aini meke winshi iye fitaki mshi kenyami na bale yentu mishi itaki mishi kenyami mayam diape boko ye diange itaki ashikenya ida yode pete dus imuluku sayeta kyanga imofu adefano da ishifawe takia abi son sama dikane luku ikanya ana bibi sama au kanja ushinki taki ona bibi toli degia ana bibi tolio na moda kaba bika gadu sefu wortu de na sandime takia baka ma na gadu wa itaki na moda kaba ala buku itaki en bush konde sefu itaki sama mofa bana wata efi itaki sama mofa bana wata die bibi takia sanje komoto ai mofu yaso na akandu bung so wala kan du ogi dus no sayogi aini wortu gwaini wansa malibi en no sayen gwaini egili bibika a enfer fianga paradis fiu ale chaini mofia so adati daishi dimi do wan certain niveau fushiko da bakadati dimi ko kaba shiko ne mi ko ishitaki ma turarme jape e hésiter et tout est folle ishtaki gadumbi abide sanya ini mio na sen na abi fotoro na isefi na ishi wardo meketaki miabe oze na bakaten fo shine mi ko shitaki wan fude le ishi sefi na wan fude shikombede da de fro be kai mitakangami taki saidi ai wo konga de ta picking nku ai mo ko ai ni team ya bede wan speak di be gwenti wata wan mokisa tumishi da mitai de taki on ku ya mami wo kwanga so wan sama o wan di miange be fendebu da de fro su ku fumeke mi fustata kino asama apena ye chai gen wo kwanga ta wan de jo chai gi ma atende a fashi famille chimi sefi na ondo chakaba mi même pas chitake ya mi chai gesa mape ishi dadati de wanfu de sani de posumi taki no okay you make moiti bika moiti di make anataki na mi wa shidon na mi fosta la sanfala sanyewo ko na suku mi go suku mi leishi buku mi suivre sama oktu na réseaux sociaux di mi chitake ye de a des pages de officielles de kishi formation et tout ça ene ke faita ke ti DCF mi kabany ti DCF mi bi en formation pede taki premier secours na la santé mentale et na formation du bébé décidé ma femme be begin en kabane mi akondo anga omo bikadam bi abi wan pishi fa pampela kabama yudati bi abi fugoite fu fenja tina fo yu langa du bébé exactement ti DCF mi kabany mi fenja certificat fien ana amundi pasananda dambeja en formation oktu pede taki la gestion de crise da taki gestion de conflit te wan problème de faisa paquet ala de sanape da istaki ala de sanape ekodo wan punt kaba yutenja sama che bon ya te ai fita ke no takiange bubika kande imishe eifo kande golu ku dipia nyanda abe fi so kaba na wasoi go mashi ishida sani fini da so dimi meke mo changa mse fite mi koshtaki gado yepi mi abia fotoro na apidam takino mi abia a devoir de
fugo yepi deta pikin sisa mama dada sefi bika mi bigyanga o ma pikin ai ni de sani fumi mi atake te famille duden mami ko shitaki o me manenge mi oda de manenge no de manenge sefi intéressé ici de afudate de meke mi bigidwa o ko yaso. Ok. Aini abaka tongo da utaki alechen ke ya wan coach en développement personnel taki. Voilà. Asande abifano du fugwa wan shiko spécifique au fu gwa wan formation spécifique fi mo doing au fu fa ye kondo na ni foude. A coach anya développement personnel dat wan taki fashifa wan libisama sa entre école en sefi ana foshi ugomo fa we ade bon fu de sama fustansa we taki anya fanchi masome sama sa so taki développement personnel a développement personnel isa fini ani di pishi asa de anya a mindset anya pakise fa sama a koni fa sama fafa awo kone sefi tapota kikande efu koya so sama lafu fianda ya fi taki ayu isabi ofu kande wansa mataki wansa ni gau ibo ko kababika ifu stani swaki de dacha a wan fu den point na pe ai woko fuleli fai imwe denki fu sanai force li fu stangau tumishi ikago ntapudu de aso a facile ana de na opodogi honso efi sefi na bwan bumbu fu stantaki no me ofika mse via situation yo fikade aswade dus dacha wan fu de point du fatu e do point ai woko na yufi taputu leli fai mugo anga ifi ana son sama se fi ani abushkonde bika abushkonde sani ude da abushkonde san wotaki en efkande wansama ade wansama sang kandia wansani pasa aike aichali kane saye meke so ho holi sefi mala de sanape awansanya sama fia natake ye yogo ke gala pikisani mai mu puen ishi imu safa fugo amanga ifi da aileli oktu fai mugo amanga ifi da cha du futu du fudi aileli oktu fai muteke solugu fi shikin bika efi mu libilanga na go tapuya fi mu dude wo ko dia bi fudu enke fayanga bala flexe e wo ko ya jonso ja taki wansa ni di interpeller mi ataki o so ayu mi kabawo ko te mi gwa sport te mi kon aswade ishi da aileli oktu fai muteke solugu fa shikin fi yaso fu amumo libilanga fi made frère ni fudu de sani tenke tide no ya so mi de na apishi fa fustan bikana wa pebe mo nembe mo miti ishi bakaten afitu mimiti afitu mami agona sport piche de mi de kitaki abi sama ni ujuka balanga ngasisa yaso ubushkonde piki wo kona de pishina pe wo ko de pishina pe ana defano udati wanta ki de mbaka ataki un esprit sain dans un corps sain dati wanta ki de boini yeye ai ni wan bunshiki dati wanta ki solugwa shiki bika efa shiki ya iba handele mbu adede odede gwe ya da yeye subigwe na pe na masa baka aswade na swade fugomo fawe ana wankodo teteide de na agafiu sana de ta wo ko die wo ko ite no enke faude aso we tidede da misataki en sotaki mi de fonctionnaire cadre supérieur famille bo kwa nya juka mi wo ko na à la mairie fa konde ya so PHPT ya konde da yo fende mi asani mi takia so mi kataki frère bika isa mi angwanya la defini no ya igwa ni fini ma afranksi fiu ubetaki kaba radio enso ya kaba kotaki kwa wo kofi da tidede mi dena wa PHP mi wo ko mi kataki aigo nga a economy fa konde te bika na den grand projet de gan wo ko yesetia nya konde enke faja pe fawese ka shabonye so chaque shabonye wata mo feseka de peshen ke agandi data osudi oseka so dana pishi fula merina pe mi wo ko no okay ma adati de alechen ke faye libeta igu kaba a stuka awo ko di edude na anya retende ini de da tuanta ke na wansani di ya leli fenyi ye wo ko ne tapuna pe
a como to a ni take nexa dia ni bikan ke fambe be expliquer nya bigin da mi na administration économique et sociale imeke de sani shida te abiden wan leishin be alikwan wan life pe be ta ki faide ya bi o me casque chenke o mafutama na we na nyo mafutama o dia na nyo mafutama te abide casque ti so da ye pita ki sa jompo fuya gona da efanda a campo de sungu isa jompo gona ta na bika ya bi famille na tu isabi da so bika jonso ambeta ita ki mijaini événementiel tu e mi abi mashkape nya sande ti dede sami kotaki na développement personnel dati se vient en mashkape aswade mami abi mi wo ko oktu di miedu idei woko bala Robert Kiyosaki taki imego woko galanti mai mabi egi woko asense bikana galanti woko de kwa moni noiti kalawi kiba kakilebi ina attaché monio kishi woko mo atawa attaché monio kishi dana swade na alanti woko de ensangai dati meke mie meke coaching da milobi a business sani ala you mileli den sama di mianga de taki you give me you work money idei bele work money ana money de munya give me de na nyame money na ape a money de yo pai fa yange bien sûr bika kande na afo shimoni diabi yo pai fire yo pai wata kan yo bai koshi mana moni de gimi yo teke fu chelo kaba fu meke de voyage bika fam de am lobi voyage mi lobi modo ala de sana pe mi lobi gimi na moni jo sai kaba fu mi libi alibi di mwani na pe no itine o sai tu gimi a moni na pe te do ala den de sani de première nécessité de fum s'attaquer so des dépenses fixes dana pay mu meke moiti fu investera ini wasanini yo chaya money kobaka wisha wanchelo yo chaya money kobaka so dati awa pedati di investera inya pe aya bien efuna wo koma yo poti ofuna wa system yo poti take ina wo koma fanodu aya bien embaka attaquer revenu passif fa aussi yo bau funa aussi yo bau au su chai una fishi don te muta pour de entender money com na adati da gimi a money na pe wan pishi fien yo mo investering da chawa pe kon da wapi da isa legalize ngen te go takinala ni mo teke wan pichete investere te bikade baka pikifie koite e fi mo se kasane fikagia Geraldine no de chauffer mi ego mi ayabe a émission utakikaba wenke jukasama mi agandie en kandena nya la famille ma fu di mi gitol bika mi gifu to lyanga samadie denken ke mi lobi samadie denki gonga feshi mi lobi gitol lyanga samadie denki gonga feshi da mi shitaki fule ishi sans compasa ana adanga mai nakite de do wa niveau da te de do nape da chapi kikodo da insefu mu nakibakate da do na da sakabaka da tu antaki unai lompasa ta wanga tu antaki unai mekia wole yosu ifikashi yosu adati masan wantaki te efi da nakido kanja nakido 10,000 euros da gimite oko bigi da emo biga 10,000 euros wa asani me pasa wa role me pasa ma efi muko biga nol baka da wasani na club mi fustai pego da tu antaki unai préparer héritage na nyangwe unai préparer héritage sefi te so wanfui kwanga denki fopo wamba drei sefi direct pe we yo poinde we denki a bénéfice we meke de ala bénéfice pe mo investir pour renforcer activité fi you meke a drei fi you stable na pe yo chelo bigi shenke ya bi moni kaba na de ganga hotel na de mo ganga ndi sani ade yo bigi weli ade yo bigi dishi ma abi so wanfu de fustantaki mi staki wansanye pasa de bigi fustan go taputaki na so men du na de we bigi fustan we bigi e fustan taki asani te yo goti bodreif ana imoni e ikala bueno that's make wa igwa inya kasa ni de na so bodreif fight da bodreif fadon ma tawa bien se fi ma mentalité fien aden ki fien de taki oh non pikin na famille
ameke mi go meke piki na famille da so ana woko fufika gide pikide fu de pikide se chai go mo fawe afu dati meke mi takite o investera ini dishikaba na stop de invester mo on peut do na pe en mi begi gadu taki a pikin se fitu a mude wan bandi asani de se kapoti gi bikana ala de tusiade bista wan de se kapoti gen fa fe mo he masado apoliento dus na ala de tusiade en umu kobroi fustan lukutu on dufu de piki e sheketa kyo che asango mo fawe en meke o mo bika mi shtake ya inde tanashi pede fika kande adabe abia doti afika doti dide piki kodo defu de pai doti mo tawa sele matawa defa pai doti mo ameke jo so ayu wante data piki kodo defa ameke jo so mo ateke amoni da duanta sane matawa oktu selien da ishin asani na ala de tusia de matoku mu fene wa bumpashi fu gomo fawe kengi afashi fu sani fu wenke ba kama wenke bushkonde sama sefi mude fu wakai go ibaya ta sama takina yo suna ta na shimugo na logement social na monamo imugo tang de wana ape meke mo iti fu pochu fu sta wan pe shi fu ye pi sefi gomo fawe adetanga fanodu sambe wanya kishi gomo fawe par rapport na de woko sani non de efu apishi fu abadrei fu événementiel sani efu samabi fanodu ide kaba fu ko gide na ini apishi na ape non de mi woko ne tapu ma de kaba ite fu aja stop foshi efu samabi mfanodu tego taki samai belo ma mi se kain ade beisa ke seka bon ete wan frak gomo fawe est-ce que ifende taki aini awoko sani saide enke fayo po ibo pa bodrei fu a événementiel na ape abi difficulté di isawani taigi den samajali ki atake futama de wani oposo wan bodrei sana den écueil den sani di demu denai ne tapu fu de amu pasani de se fi mistake di kande imeke ainya pishi fo chai fa bodrei na ape ofu aini même ke fai wo kona la merina ape ça den difficulté di I kan fende te wo kwa ini wa administration di mu dorre kenengen so awa moi frak kina apishi fa bodrei fo shida awa moi frak apishi fa bodrei mi kataki mi ben bigien en autodidacte mi be wo kwanga sama welma na fu ishabi mi wa momenti be do pembe kwa fanshi asomi be kosha wo ko nape asomi chaenko da mi ben bigi anga de sama di be de ko so be fumi mi agosuku yepi en mi abe sabi fafu wakato ti dedei mi do wan peixe pesa makabel mi ona jankuya so mi de beisak o pa bodre fumia so maluku a banka wangi mi amoni de suku garon en ti dedei do fuden contact dim kwabi dam satakim katayen taki o ya wan ma pikibel so wan peixe de sa porte garon giyu ma attende a mi wan bede en mi abe sabi de structure fugo da dati de wan pen e fu wan sama kaneti dedei a wan lancer CFI da mais qui a beaucoup de structures, bika pêche des fois accompagner et tout. Il sait bien que Faudé a wabi la chambre de commerce, non, et abi France Active. Bien même pêche. Il s'est contacté. De ça ma ouchen que femme der a s'est contacté. Mi de wandi mi abi, il s'est gain. Et au fur et à mesure, yo assignement facile gi. Non, dati be de wan fu de punt. Di mi shitake e fu mi be fende de soutien na accompagnement na pe da mi biomo de frais bika a formation OK il est formé ici de ça na pe na sande ayu pouvoir fu il est formé ici il go meke recherche et tout ça ente ko do wo de ça ma émerveillé ta ki wow a moye yo ya bien inspiration ma bi formation fu a pichi fa événementiel ça na formation décoration bi formation des sande bi formation anawan domaine di detaki eye a fermer ma efi te que laisse da yogomo gaw
yogo mogao ana toujours gimi ya stop leli ya stop leli da if ya bi wan bon wishi ya bi diplôme ya bi ka san ya ka bi diplôme mate ko duya sama sa saidu na swade sama sa saidu sama di kishi diplôme ya da wan sama di lele au ko sur le tas et du il sabi du moins il sabi da tout n'est pas fugo me ki formation gimi da d'ailleurs ayemi kona na wan fu de sandi mi lobi taigi de sama ok tout mi meke coaching te mi takinga sama ana gimi a de fano du fi long kishala sani e ke famille takia so ti de mi fi mi se fi frei fu do sa nyaso bika mi lobi en foshi mi bigi créer a sani fo mi na ja finance développement personnel da fu sama je lukumi akataki mi begwenti ka ba fu takenga sama mi belobi ka ba fu bombo dok sama mi belobi ka ba fu desletaki yu ya biso wansanya ni yo sai me ki elon se sanya na fulanga futoli wande na la place de fête migo ne mimiti wan jeune homme be défilé nga chai pisama ne mi merveille mtaki wow kwa joni aso yishtaki imeke moiti kufa san fie moi a limite mi be wani intimidé ne mi tampo pi mi eluku adi mi japete ne mi shaboye koi ai koi fuchado ami na mo na just avant take ya igo moi fa igunga ya take mi de moi ya take shasandi beta igimi nitaki on sang ataki ho ayu beta igimi be koshimianga tudi shi me shopikine beta intaki saidi ai bigia sanfi ya teke so me mi fe gete ya ishi des asan anafulon kishi alasan na muda akaba ma dusan jaini dusan lobby na asan dembe taigi dempiki me ke intervention na lycée Lumina Sophia ini adeidi de taki fu den rek fu jo man piki mbe taigi den jona ini de intervention fu mitaki anadi a piki fu burman amati fi o fu dishi etaki kande augona afka tishiko tawa ngoto data dishogo datin da imuwanigo bika ainiu a talent di gadu pocha ainiu ye fi taki na sande kuku ainiu da imuwanigo doing bika efu na kuku yogo baka te ibaka kuku fi te den teshe de mutaki wa paiti salfu de na kuku ya so tapu mikamba kainda samagona chosu dus asani na sai bole ainiu anga dati mu ko na samburma ese kana dati mu ya udwa sambo fi aja ini apashi ni fiu yogo dusanyanda di ana wakasala na ugata bikada datu antaki yo frustré bikai iluku bir frau convoitise loi baka ne yuani dusai bika ini wasama bi wansani awisha shibi osu kanya fashi fa shibi sama ikokio sugi yada chaka bakinda itaki Peking ma abia sama jo kokimi ausu de chaka badate isandage ya ise fide c'est fait sama pe mashkape yo wanya oko afashi fa ikimi ausu chaka ba c'est pour te dire que na wanfu de wo ko diwedu ya da na wansani na lagi woko ma mudeta kina san de gaduka yifu ente yo doen na wan special fasi nkufa itaki akukuta kina pe da tendi mi orga de to ese kato da pemi diape da mi abi kalanti je payen kuku changa 1,000 euros wan kuku fu wande bika sama jago teke fu meken asabi dwa wo asabi alelifien alobien en chadwa idwe moy dana wisha tena maturia de da de senete kena da akala cheko da ataki akuku fumia so ampeshi mwani teke fam mbe orgato na pe kalanche kon ta white de se ba pe diolo de gandi sa manape ho mi augo minaibo ko mi danga de sande en wasama jali kim tidede monta yentaki ya muboko yedanga de sanape bika asama disabia wardo fusaye seka efie dwembun dana wishina tena patwa de gansanti mi bese ka to gansanti to au passage dai como to langa nada ai pasala de wan fushikiliba ataki adufi wani mana qualité fasa mfine qualité fasa ni fiu fade sama ilo ibai pikipishi koshi 100 euros wan piki bout de jupe 200 euros wan kodo selepa adide sabi sade bai dati wan takina qualité a clientèle en fait fai kanta sanidi asani di japo to money for you gi you adi
managi asama bien amoni di ne niveau de vie de na pe a pouvoir d'achat fien a next gain di gain te go taki kanja di gi bikai na bia fusta fien o fu ke fai taki bikai na bia money bika a bia fa diamanti jape diamanti mi be lu kwansa ni wansa ma be taki a diamanti ana uma pekin so mo u den ke diamanti da a diamanti be ku tutake system de aso de na buy me da de kalanche ko de gwe o da skalantina i buy me de buy kala de buy